teman-teman. Wow, kita mulai berpetualang lagi teman-teman. Yuk kita berpetualang mencari keluarga Pororo nih teman-teman nih. Nanti kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Yuk kita mulai. Wih, lihat teman-teman. Wow, ini dia teman-teman nih. Ada keluarga Pororo teman-teman. Wih, mantul. Wow, ini ada Krong. Wih, mantul ya teman-teman ya. Ini siapa? Ini Edi teman-teman. Wih, mantul. Wow, ini ada Lupi teman-teman. Wih, oke, kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari lagi. Kira-kira di mana lagi nih teman-teman ini? Wih, lihat teman-teman. Wih, mantul. Itu ada Pororo lagi berbaris teman-teman. Wih, mantul. Kita dapat banyak Pororo nih teman-teman. Wow. Oke, kita ambil dulu Pororonya ya teman-teman ya. Wih, mantul. Wow, ada banyak sekali Pororonya ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman tuh. Wow, banyak sekali. Kita cari lagi ya teman-teman ya. Wih, lihat teman-teman. Wow, itu ada Pobi. Wow, mantul. Wow, ada Pobi teman-teman. Wih, mantul. Wih, wow, kita cari lagi teman-teman yuk. Kira-kira di mana lagi nih teman-teman nih mereka berada ya. Wow. Oke, kita cari. Wih, lihat teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini ada keluarga Cocomelon. Wow, mantul. Wih, lucu sekali ya teman-teman ya. Wow. Wih, ini ada Tom-Tom. Wow, ada Sasa. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman tuh. Wow, kita sudah dapat Krong, dapat Pobi. Wow, ini Edi. Wow, ini ada Tom-Tom, ada Pororo. Wow, ada Lupi juga ya teman-teman ya. Wow, banyak sekali ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.